بارش چکان کردکی 20 سالی خلق پاکنوس آگری سفر باکوری کردستانی کل پایتخت ترکیه انقره بجی لگوری دایه که دمالش کشین و مالخورداری استرانی کردی دکر سه کسند تمنوی ده افغازی کرنه برداری و دانه بر چقویان و کشتنه گوری گوتنا مالباتی گوری گوتنا ناستوستان موزیکا کردی جخرا وکرنه او کسی دنی جی بوان دبین حساس بونه سروی سخنتی چه بیار به لبروی حوالوی قرصه روی دمام ایرش کرنه اوجی دلی خدا بده کیرا بریندار بیا وفات کردیم کشتن وی جوان کرد کارودانه که گلک مازنجی لدیف خوانیه والی انقره به داخویانیه که رد که کو بارش بر کردی هات به کشتن بشه کسو کارین بارش چکانجی گوتنین والی و که راستی ها مسئله دبینن اولا گوی قرصه گازی کریه گوتیا دودکاری ده خواری جیری ده چه جیری؟ دشنه جیری پیشی اولی او حسومت اوی گنج قرصی و من ظلاما چی بیاد دو سه جاره اول تابی وان قارشی طرف نازنه چه وی داره تایب دینامیش دکن و آنه دا اونی قارشی تایب دینامیش کن ترکیتی اول دبیجه آنها اوی قرصی دبیجه آن دبی تایب قاپات کرد دبی ازن دخونه اوش دبیجه دبی تی مسلمانتی اینی مکید بی بیا دبن دو هف کلمات داوج نه هف اوی قرصی دراوه او ظلام مل و داری ساکنی بیه مداره شرجی نه که دو هف دست اون دا کر سالدرمی شوی دکن پنج هف کرالیت به تایبەتی پشتی پروسه آشتی و چارەسەری لە مەترۆپۆلین تورکیە gelek caran Kurd rastî êrişan hatine û piraniya sedemavan êrişan jî nehatiye zelalkirin. Niha hem raya giştî hem jî malbata gencê 20 salî li bendê ye ku ew bûyere bête zelalkirin û tawanbar jî rastî cezayê xwe bihên. Lêre goristana Elvan kent ya Enqereyê hemû amadekarî ji bo veşartina cenazeyê vî ciwanê Kurd hatine kirin. Di merasimê de jî beşek endamên HDP, malbata Barışçakan, hevalên wî û piraniya wan ji bajarên Serhedê beşeke zêde ya Kurdan jî amade bûn. Ez dixwazim dewleta Tirkiye şermezar bikin herû me dikujin îro jî endamê wan me dikujin bi gotina seydayê cigerxûn ku em nebin yek em ê herin yek bi yek em ê aha herin goristana herû herû Li gorî agahiyan Barışçakan ji aliyê sê kesan ve hatiye kuştin û du li ser dilê wî pênc çeqû li bedena wî ketine. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.